Abarundi b'ekikale kya matatu nigo barura okubolya gokyasa abarundi bamwabo omaiso chingeke chiga chesukuru chigendete kwigurwa okwana state kinene ya Kisii nigo baigo barura okubolya gokyasa abalimu abanene kwene kibuna tibaliko selia haboro kigwa chinga kibabolirwe school fees ose chinga kyomuiboli hata bwati kindi gyonse. Mimi ni driver mmoja wa matatu, nafanya kwa kampuni ya Transliner Galaxy. Kitu ningeomba katika nchi yetu ya Kenya, uchumi umesorota sana. Na vile uchumi umesorota sana, ningeomba walimu wakwe watulifu, wapewe wazazi nafasi waweze kutafuta karo ya watoto, wasiwe wanafukuza watoto kuja nyumbani kwa wakati wowote. Na kitu kingine ningesema sana ya kwamba ni vile maisha natukuma hapa wazazi nyumbani. Ningeomba wazazi wakati anaye sababu ya kutuma mtoto nyumbani ni heri awasiliane na mzazi nyumbani waongee na yeye ampe nyakati za kulipa karo ya mwanafunzi. Nchebona muno moibori timbu ati pesa neri baganta etakoenda nchiko sabira omwana obogima bwakongire sana ntobo ati pesa nende nonyene serikali y'abantu bakonya kuruta magena na ya mentire binto na mangana aria karega aria sabarabu na aragereta maguta ya mentete igo muntu to base goita serikali na nere ya mentira maguta abana baito karabakwa na school ngo ikerere to kenga ngo seri kubali abayiboni baito tema kubwatiria abana baito anda abana baito na into abatole town igaiga usemoibuli onde bwansi ole kone ile yonsi ro mwana go asare na ande no nyine onde bwansi okoro begete uniform tema kumufuatiria ngaki omwana winki akora because abana bonsi na baito akara abana bakwenda school nangu sababa alimu baba sakoseli abana ko chaka se sababu bogima bwakongire tolemerania nande nkagerete nga karo kwanda kobeka omwana school ngo tigore namba yesimu tigo mwana moibolia ose mwalimu akero moibolia simu agara communication ya abatu amanyanga kinga ya abana baito baberete. Naomba sana makondakta wakuwe na heshima kwa sababu unapata kuna wakati mwingine unapata mzazi ameleta mtoto kwa stage kumpandisha gari hapo nasikia kuna matusi wanatusi yasiofaa. Na sisi madriver tukue waangalifu katika barabara kama mwenzangu vile amesema tuendeze gari kwa ile speed inafaa kuendeshwa ile ya michuki. Na kila mmoja anajua sheria ya barabara. Ukiwa kwa barabara naamini kwamba umejua sheria ya barabara. Aba dereva moga ndichikari ngora mubeke gari excess egere gari atwale capacity yae. Bali bako sibe kinywa chikyabo. Mupunguwe marabanera karo akorere gasi kenda tumoka esibyo mubenande mami bokere gasi chitaro nyinga sema chitaro abantu barora bako ibeteli kogendie gari kanyoro monte gete Nairobi akairana are usingizi okabayetama anyore for example nabwate skuru ako chikoimoki kwanya ndo umukire gari nando nyichakire kako ikanjira chitaro cha muira onya kwarosire tigako ibeteli kogende sabari pakie gari rara tumoka tigatobwatia machika para obwati amachika para road signs chiri obwati ogende speed erengia otokobera abana baikebuya kwa sababu abana aba na baito 20 nende ni viongozi wa kesho.